Lalaki din. Aldawan, ngam adda ka pailaan nakatugaw di ta pagidam ti Riyaw. Apay, awan panggap mau ama panagtrabaho. Ay, sana ka mapanagtrabaho, urang bakit? Nay, anya ko matira sa unta apay adi mo kaya ti mapanagtrabaho ti Riyaw. Ay, adda sakit ko, urang. Grabe asakit. Anya ko maday ta asakit. Adda sakit ko nga ansayate. Anya, ada sakit mo nga ansayat eh. Kaano pa'y day ta asakit mo? Ay, itay lang agsapa urang bakit? Anya. Ay, uwan. Panagriknak at mabutangak mo na mapanagtrabaho. Anya? Uwan, panagriknak kat mabutangak mo na rumwar. Anya? Panagriknak kat mabutangak mo na makidupong kadagiti na tao. Ha? Panagriknak kat kaslasaan ako na tao. Salbag ka ti Riyaw. Kasano ko matipan nakaambom nga ada sakit mo nga ansayat eh. Ay, napanak nagpa-check up iti doktor. Sino ko mati doktor anang check up kan ka ti Riyaw? Ni Dr. Teriaw. Neta! Nay ko bait. Apay nga agtapis ka nga, urang bakit? Ala, tumakder ka di ta nagtugawam. Day talamang lukluko ti ammom nga ramidan. Uncle, nakatugaw ka mat ngagmay-may sa diti paraangan nyo. Kun madlaw anaw nagtipang panunutin nyo. Adda nga min sakit ko, banay ka anakan. Ha? Adda sakit yo kunam Uncle Teryo? Uwin, adda, grabe ti sakit ko, grabe talaga. Anya kumangay ti sakit yo, Uncle? Anxiety. Anya? Adda sakit yo nga anxiety, Uncle? Uwin barok, makariknak iti panagbutang. Kay kayat ko tagmay-may siya. Anya? Kaslalaalya pa yan di pa nagkita kin ni antim nga urang. Asos. Delikado nga rodan, ano kas Uncle? Kat nagpa-check up kayo na iti doktor. Ay kinalpasan akaanakan. Kahit adda tumtumaran nyo nga agas iti anxiety. Diyak pa'y nga ron nakagatang. Tawan mo't paggatang ko barawk. Anya? Iso nga ron nga dak dito'y paraangan nga agpampanunaw. No sa dino ti pangalak iti igatang ko iti agas ka. Manuaya ti kasapulan nyo kan kayo ti paggatang iti agas yung Uncle. Ay no kasta, ikan na kiti paggatang ko iti agas ka. Uy, Uncle. Ikan kayo ti kwarta mapaggatang mo iti agas mo. Tanay, nakakaasi ka mo. Ay, uray mangtid ka lang iti limagaso ta pisaos. Umdasan na paggatang ko iti agas ka, oh. Mabit lang nga rin ka. Ikan kayo ti kwarta, mitamot lang. Ay, agiyaman nak, bani ka anakan. Apayan ti Riyaw, kunakmano agsaksakit ka. Apay day tatalo abuti ti arak di talamisaan. Ay, dagito'y nga arak, kinresita ti doktor nga agas ka, urang bakit. Anya, inreseta ti doktor nga uminom ka iti arak. Wen, urang bakit. 3 times a day ti panagtumar ko iti agas, sigon kini Dr. Teryo. Anya, May sa abuti ti arak iti agsapa, may samet abuti ti arak iti aldaw, kan may samet abuti ti arak, sakbay amaturog iti rabe. ay na ti Riyaw, napukawan ti limbang ti panunot mau. Aramidem pa yan a doktor ti bagbagay. Kan pagagas mo pa yan ti arak. Mala, panawan na kon, takayat ko ti agmay-may sa urang bakay. Nasken at umarukon ti agas ka, tapno sa anak kumaro ti sakit ka, nga anxiety. Di kay samutan sumsumrok iti trabaho yu tatang. Di kamutan makitkita arumor ama pa nagtrabaho. Ay, adang amin sakit ka, way na anak ka. Anya? Ada sakit yu tatang? Anya ko maday ta sakit.
Anxiety. Anya? Ada sakit yo nga anxiety, tatang? Wen anak ko. Grabe ang sakit na ita. Makapamauyong, makapabagtik. Kat, amo ka din ni nanang dayta sakit yo, tatang. Ay, kinabayagan nga amuna, wen na anak ko. Anyat marikrik nayo ay tatang. Panagriknak nga raw, kit kaslamataya kaon. Anya? Panagriknak kit kasladya ko naganggaangas. Agkakanat ti sumsum kaniti isip ko, anak ko. Ay, delikado nga raw dan dayta mapaspasamak kada kayo, tatang. Delikado no jak makatumari ti agas ko, anak ko. Ha? Awan mo't paggatang ko iti agas ko. Urayik latan mauyos ti biyag ko. Awan ti tatang mo, no nataya kon. Anya lakit din ni tatang. Di man sa unti kasta. Saan kayo pa'y amatay? Panunot yu laang dayta. Ay mataya ka talaga no jak makatumari ti agas ko, uwe na anak ko. Agsardeng ti pitik ti puso. Anya? Ay no kaya't yu makita dakpaya si bibiyag. Ikandak iti igatang ko, iti agas ko. Ala, wan tatang. Ikan kayo iti paggatang yu iti agas yo. Dak kaya't amatay kayo. Masya na kinanggal teriyo, kasinsin wena. At dagayam sakit na nga anxiety. Wan ka nung arod kasinsin ba ni? Inikak iti agsapa iti paggatang na iti agas na. Italaan na amuak nga adagayam sakit ni tatang nga anxiety. Inapuno na, kasinsin wena. Inikakmot iti kalman iti paggatang na iti agas na. No saan ka no ang makatumar iti agas? Mabutbuteng kanulatan. Kasta mati imbaga na kanyak kasinsin. No saan ka no ang makatumar iti agas, agsardeng ka no tipitik ti puso na. Saan analaka da ita sakit kasinsin? No saan ang makontrol ni Uncle Teryo ti sakit na nga anxiety? Madadail laki day, tilimbong ti panuno na. Ay na, nakatangkaya ganjay init. Ngam nakailad ka pailaang dita sofa ti Riyaw. At dangarod sakit ko, urang bakat. Anya, day tamanan sakit mo ti ibagbagam kanyak ti Riyaw. At dangarod sakit ko, nga anxiety. Kunkunam laang day ta sakit mau. Ala, tumakder kan takuyugan na amapan aglabay jay karayan. Ay, mabuto nga karumuar, urang bakat. Anya, apaya kabutang mo ti rumwar. At dangarod sakit ko, nga anxiety. Ansayati. Day talatan ti ibagbagam. Di mo pa yan kayat ti mapan agtrabahaw. Kay kayat mulatan ti agil ilad ken agin inaw iti arak dito'y balay. At dangarod sakit Hustown! Di ka nagsaaw. Ammo kon ti ibagam. Ibagam manan nga da sakit mau nga ansayati. Tulungan nakit di amang galgal ka nagiti murang ta. Ay manjak. Anya ko matipagmadyam ti Riyaw. At dangarod sakit ko, nga... Ha? Ay, anay ko. Apay ngagsipat ka ngay urang. Ulit am nga ibaga nga da sakit mau. Salbag ka. Ay day ti sintomas ti sakit ko nga. Ha? Day ko. Sumipat ka. Kumugtar ka pa. Ay nagsagit. Kaliday ka ba? Nagbaybay sa dito'y paraang ang paritiryaw. Wen pare Felipe, hadda ngamin sakit ko. Ha? Ada sakit mo kuram? Nakaro pare, makapatay asakit. Lena, hanya kumangay dito sakit paray. Nadagsen asakit pare.
Anya karon day ta sakit, paritiryaw. Ansayate. Ha? Aan saya ti kunam. Anya kumaday ta asakit. Sakit iti panunot, pare Felipe. Ha? Makarik naak iti panagbutang. Anya, nukas ta, adan bagbagtit mo. Isa ba ka? Hawan bagbagtit ka o. Agas laeng ti masapul ka. Anya kay aklase ti agas day ta paray. Mala, iya si Dagmaw, tilapayag ma, tayarasaas ko ti agas na. Paray. Denggagaw. Ha? Day tamo lang kayam ti agas mo paray. Ay umay ka nga runang, ta sa kaun ti baka mo gumatang. Ha? Ay, let's go, pare Felipe! Ay, dua pa'y abuti ti arak sibang ni pare Felipe ti agbayad. Wan, sak bayad si ma. Dua pa'y kaarak. Naibusan ti arak alakaw. Na. Agbayad kayo kidain tanay, nabarbarte kayaw na. Kabaalan mi pa'y ti aginom sibang. Da nagbuday, mangted ka kide iti inuman mega arak. Naibos nga rudan ti arak alakaw, tiryaw. Nagkulit kalaki dinaya. Paritiryaw. Kasaruday tan nga. Matay ka laki din, kurang de doses ti agas mo. Ay, wan garon, pare Felipe. Nasken matumar ko ti husto a dosage ti agas ko. Tapno sa anak amatay. Anya a dosage ti agas ti sasawin nyo adwa. At dagabin sakit ko, simang. Anya ti sakit mo tiryaw. Ansayate. Anya. Wan, simang. Kat arak ti agas ti sakit ko. Iso amangted ka ni ti arak. Tapno sa anak amatay dito isang 100 sinam. Anya. Kasano asaan nga agsakit ti ulam, kaya nabarbarte ka simbang pet itirabi ay. Di mo pa yan kayat ti mapanagtrabahaw. Anya lakit din ni urang ay. Agtrab-trabaho akmat Anya ko matitrabaham. karpentero. Sa dino ko matipagtrab-trabahuam ti riyaw. Agtrab-trabaho ak iti panunot ko, urang bakay. Anya, agtrab-trabaho ka iti panunot maw. Kasano ko manapasamak dayta? Sintumas dayta ti sakit ko nga ansayate. Anya, ansaya ti mananti bagbagam ti riyaw. Makauma dayta nga ibalbalikas maw. Jak nga rod malapdan ti ag-overthinking urang bakay. Anya mananday ta nga overthinking nga ibagbagam ti riyaw. Karaman ti sakit ko nga anxiety dayta overthinking. Nalabes a panagpampanunaw. Talaga adadail ang taulom ti riyaw. Agkakanat nagita ibagbagam. Adda nga rod sakit ko. Huston! Di mundakdakamaten nga da sakit mong anxiety. Ay na! Siyak samot ti maadaan iti sakay. Kumustan terik na manggal tiryaw. Agsaksakit ka di ba? Kimaraw ti sakit ko ba ni kanakan. Ayan ti kadyo saan anggal. Nadtinakan na depression ti sakit ko baraw. Asos. Delikado nga rodan, ano na dan kayo iti sakit na depresyon? Nagpagaton ti dosage ti agas ko baraw. Saan laga na 3 times a day ti tumarak nga agas. Anya,
Nagbalina na 5 times a day, ti ba nagtumar ko iti agas ba ni Barok? Sapay awan ni gatang ko ti agas ka. Ay. Matayak tulatan Saan anggal? Di mo ipalubo sa matay ka. Ikan kay di paggatang mo itagas mo. Ay sigurado ka Barok? Wanang girl. Awanan ti sa baling agtitinulaw. No saan ada tayo nga agkakabagyan. Ay, agyaman na karoon ano ka sa ba ni Barok? Ay, nagsingpot ka kanakaan. Nagaduma ti bisita dagiti agkasar a kaaruba. Madlaw abak nang dagiti daduma. Gapo iti panagkawkawas da. Ha? Ay sus, ni tatang di agsarsala ay salunan ah. Kat, ay madlaw na barbarta. Ay namang ibabay ni tatang. Isunti buy-buyaan dagiti tattao. Sabay nagalas tila nga ng agsalsala. Ni maragragan di sapin na. Agawid tan tatang. Di kay mangibabay nito kasaran. Buyahan na kayo dagiti bisita ng agsasala. Ay, dinagmanlapdan nga agsala, wena. Kaya't ko pa iti agsala. Happy nga raw. Anya happy. Umay kayon, agawid tayong tatang. Di nag-iguyaw, wena. Kaya't ko pa iti agsala. Ay, sus, tatang. Maragragan ti sa pinyo. Sapay, awan brief yo. Ay, nakababain at talaga. Naragrag mo nga agpaisunti sa pinko, anak ko. Naragragan. Mangibabain ka ti Riyaw. Nakita ang dagiti tattao day takas latot pek nga iduldulin mau. Anya lakit din ni Bakit. Engelake din bakat. Day talatan agbarbar tag ti aramidam ti Riyaw. Ibabain mo pa yun ti bagay, medyo kasaran. Nabarte ka nga raw, Bakit. Kita manday talangam. Di mo pa yan napuutan ang napugsat day tagarter ti sapin mau. Anya lakit din, Bakit. Hala, ingka bagala iti sapin mo ija aparador. Agparparang day takasla agsarot at uklay nga iduldulin mau. Nagaduray tarablabam amurong yung kinitatang nanang. Hay, sinalbag day jay nga abam. Di nakpay amo at tulungan nga aglaba. Aldawan ngamjak pa'y nakaluto iti pangaldawan may. Ni ko matatangan atin nagluto iti pangaldawan nyo nanang. Ay na anak ko. Jak lamanam namang agluto jay amam. Day talatan agtugtugaw kan agid-idda ti aramide na ija balay. Atew na pa yun jay inutel a tao. Nanang, Nauma ako, nuwe na anak ko. Syaklatan ti agtrab-trabaho. Di na kun matulugan ti sadot nga amam. ala, siya akong ti mangitulo iti lablabaan nyo nanang. Inki agluto iti pangaldawan nyo kinitatang. May samot at tilapia ti imprito masidaan ta urang Bakit. Wan, gaputaday talaang ti kabailan di kwartak agatangan. Anya? Jay laang kagudwa abagi na ti sidaan ta. Sidaan tanto manen numalam di kagudwa na. What? May salang nga rutin at tilapia? Guduan bay. Di ka nagreklamaw. Ala, day tala kagudwa abagi ti sidaan ta ita ti Riyaw.
na. Sinalbag na laklakayan. Nakaturog man dito yung sofa. Nagpigsa pa'y tiurok na. Agkay wara pa'y nagitibado na dito yung sala. Di na pa'y amo nga urnosan. Ay na, mauma ka talagan. Makauman ti kastoy nga arabiden na. Aywan, amo konti aramidag. Mayat daytoy anapanunot ko nga aramiday. Urang bakat, kaya ko... Apa yan urang? Agbulbuligaw ka umatanda kiti matam. Kaslamasan sa niban ka iti dagas nga espiritaw. Sos! Ngir ka mo tinakasla asaw. Ay urang! Anya ka rin di mapasmasamakan ka. Panagrik nakit kaslak matan asaw. Anya! Ano mo ba? Anay ka! Ay, kinagat mo matanda takit ka. Anay ka! Isaan! Ay, di nakagat ka! Ay, tumaray ako! Taray, teriyo! Taray! Ay, nauwi na anak ko. Ay, tulugan na. Apa yung tatang? Nagtartaray kayo mo't ni masidag iti balay. Apa yung agdardara ni katakyag yun? Ay, ninanang mo anak ko. Apa yung ninanang tatang? Ay, nagbalinan nga asaw. Ano? Kasano kumanak pasamak dayta? Ay, kaslagtiwilan nga aso ni nanang mo anak ko. Ay, itaray na kanya ospital. Diyak kaya ti marabes anak ko. Aniya? Apay akinagat yun ni tatang nanang. Gonggo na. Dayjay ti maganab tinalaing agpambar. Ibagbaga na nga da sakit na nga ansayat tapno makainom laang iti arak. Nanang? Kurang pa'y dayjay ngay naramid ko kunkwana. Hagsaga na ti awanan bain alaklakayan. Orang, nakimbag ka ka din. Rabiin, rabi una yan, maturog tan. Apayan orang, agmimiyaw ka matlain. Panagrik na katkasla akmatan pusa. Anya? Anay ko, kinaramutan mo tantirupak orang. Anay ko, nagsakit. Pa'y ti karamak. Anay ko manan orang maka. Kinaramutan man ang tirupak. Apay nga, nagbalin ka mata na pusa. O anya, amom itantirik na ti malukluko tiryaw. No ada sakit mo nga ansayat adamat sakit ko nga agkabel. Anya? Daytoy pay. Ay, uston, orang bakit uston? Ay, pakawanan na kun. Kun naglaing nga da sakit ko nga ansayate. Kun naglaing da jay. Ay, ijak mo tandagin o miti arak. Ay, tulungan ka tumatan nga trabaho. Ay, pakawanan na kaun, orang bakit. Class, did you understand the lesson? Ma'am, ni Joel, as-asaran nakmanan. Ni, anun kaya? Agtugtug akawak lang dito ya. Joel mahay-hay blada kun kan ka. Di mo ibusan ti pasensya. Yar arasas na, akasla kanubulan ti rupa. Ni, apay nga gungot ka. Saan nga insult day jay? Cute ka nga rod Imbagak lang mat. Akas lamon cake data rupam around face. Oh, nangagyo, ma'am. Nung kasano nga uyawan na. Quiet! Quiet!
ka talaga, Joel. Pinag-high blood mo manin ni Ma'am Severina. Kastamot isuna nga ungat. Apay nga min adi mo pala ibagakin ni Jenny akras mo. Nagsungit mo't ngamen. Ang angawak lang kas jemutan. Aganan ka amangan no ibaga na kakin ni Ma'am. Apay nga tangag paiso anak ang ungat tayo ta maestra tayo. Bakit gayam abalasang? Kudno ka di? Kunak na dasawa na. Old maid. Dandan niya agsinyuran. Ha? Iso dahi ta sumunga daw. Agtanakan. Amangan no manggag na ti pagsarsaritaan ta. Ha? Nagngato man ang tihils na siga. Nagngato pa yung height na siga. Ura di pa nagisnap na oh. Nangat-ngato pa yung tay heels na. Ay, nagsakit talaga ti ulo kiti daytoy nga estudyante. Agasam man, out of 50, 5 laeng ti score na Sino na itang estudyante? ni Joel. Sapay isulat ti aramidal na ti mga asar kadagiti classmate na. Ne, nalaing mo't ni Joel iti klaset Kat no naglaing nga agsurat iti essay. Kasanuan halaing? Kat idi na palabas a quiz. Saan namanen anay pasa? Ay, ibagsak kun san na talaga. Amangan mo't no adala ang ti pagdaldalanan na jay ubing. Ikampay iti chance na mo't Class, ti male reproductive organ, ti sperm kat ag trouble Jenny! manipon. Uy, Jenny! Sperm ka noong. Kasla si katay siya. Kanayon a single cell. Joel! Anya ti aramidam? Nang bastos, ma'am. Tilayar alasaas na. Ibagbak lang mo't nga I love you Quiet! Quiet! Papigsaam man day ta electric fan, Jenny. Iturong mo kanyak tamahay-hay bladak sana pirme. Number 3 daytan, ma'am. Yan anak man pa iti danom. Uy, ma'am. Makapahay blood talaga dayto ya Joel. Ay, pudno dayta, ma'am. Oh, adto'y tidanong, ma'am. Agyaman ak. Di naksardangan nga as-asaran, ma'am. Saan nan sa namayon ulo ti agadal? Paayaban yung adagiti parents na. Ay, wala niya. Kasaritak man nga agpaiso dagiti naganak na. Hala ka, Joel. Nakaungit itay ni Ma'am Severina. Uri lalim mabaga siya. Ni, basol ko nga ron. Madama nga nga explain ang sa balimiter aramidan. At dalangin niya rasaso ni Jenny. Anya dyan bagam ka ni Jenny? I love you. Pudno ka di. Katuin, ijay ko lang ana ibaga tiriknak para kinkwana. Nakita nga agsarsarita da Jenny ka ni Ma'am Severina ijay klase na itay. Sikan sa tipagsarsaritaan da siya. Masaya at pasimbangput kan Joel. Basam na tao. Anya day tayo awat mo kanya, angkal. Sura tanagga po iti maestram. Ha? Surat? Kaya't nakano ang makasarita di maestram. Apay, anyat aramidem iti eskulaan. Kunak man no sumsumrek ka nga inaldaw. Sumsumregak mo't nga inaldaw, angkal. Dan sabat kalukwan nga aramidam. Mapanak ko maglako itinatang saanan mapan ko lagan kasarita di maestram. Sinurata mo't lang ang guardian ni Joel? Wala, imbagak anas ka na makasaritak.
Ay, Jackman, amo no sa dino ti ayan dagiti naganak na dayjay nga ubi. Ta ibagbagada nga awan kanumot dagiti parents na. Ay na, awan bibiyang ko iti dayta. Tinasken, agadal analaeng. Mas daawak nga ron. Asino ti mang papaadal kan kwa na no awan dagiti parents na. Siguro self-supporting. Hello, Miss Beautiful. Isnabera ka mat. Nusan ka laang alab. Ay, Ulitan man timbalam adaya mo timbakak. I-report kan at talagay di principal. Tape aya. Anya tibasol ko ken ka. Damagan pa lang. Kras ka laang mat. Dakas aya. Ipulong ka kin ni Ma'am Severina. Sige, ipulong mo lang. Saan ko akabutang deta at terror at teacher? Anya nga oras na sumangkot dyan paayam mo agar dyan ni Joel? Alauna ti ko nagtungtong me. Ni, 12:48 na. Awan pa mat. Ay, nasken nga umay. Nasken nga agsarita kami. Good afternoon, mga ma'am. Good afternoon. Siya, ti guardian ni Joel. Si Kagayam. Umunag ka. Ala, panawan kayo pa itaada pa'y klase. Ala, agtugaw ka manong. Agyaman ak, ma'am. Siyak tinagsurat kan ka. Takayat ka akasarita. May naig ka ni Joel. Anak mo ka di? Kaanakak ni Joel, ma'am. Kabsat ko ti inana adak sanggasat ta natay anang yanak ka ni Joel. Kastagayam. Diyan mo tatang na si Morot iti sabali iti baby pa lang ni Joel. So asyakon at inang taraken kan kuana. Isumat lagayam Isumat lagayam nga anya, ma'am. Medyo naloko day jay akaanakam. Ayun kaya, ma'am. Inyalaan kay tinasamit abo ko pay. Pinarisak mo tin ay tinalami is abo ko, Diyos. Anya da ito'y. Suhol ka di. Ay, regalo mo, para iti nakapimpintas kan sexy a maestra. Sika man pa, itinakaibaga kanyak iti kasta. Donato gayam tinagan ko, ma'am. Kasla don romantikaw. Severina mat tinagan ko. Mabalay nga awagan ka iti Sebs. Kasla mas sweet nga min ka no Sebs. Kat sikalata, no iso ti kayat mo. Ay, nasaysayat sa no, ag tinawag talatan. Tapno, adan tumanin kalukwan nga aramidan ni Joel. Awagan naklata. Ay, kat mabalin ngam jak matam mo tinamber mo. Isip mo amam, tita silpon mau. Ay, uwan Ay, anya tinamber mo, manong? Manaw. Apay, lakayak launa yun ay iti panagkitam. Kasex-sex stick laang mag. Anya atawan day ta 60. 60, ma'am. 60. No balik sem. Kasla 16. Kasla teenager. Okay. Isave ko nga rudan tinamber mo. Nalpas nga tan akinasarita ng uncle ko ni Ma'am Severina. Kaslad dapay lang mit iti unag ti faculty ro. Nagbayag tan ngagsarasarita. Kasla seryoso ti pagsarsaritaan da. Hun nga ron. Kasano ngayon no talagang ibagsak na ka ni Ma'am Severina. Siyempre, no ulitek ti subject na, isunan tumot lang ti teacher ko. Ay, sigurado da ita Ungtan nak asigurado ng uncle ko. Si kantumang aming nagloko ka. Oras ka mo ta. Nakarakaro ka. Di ka dingdingin ti lison ni Ma'am Severina.
Apa Uncle? Balasang paygayam na dyan teacher mo iti science. Isumot ti bagbagada, Uncle. Isugayam anasungit ako naam. Anya nga tinagtungtungan nyo, Uncle. Ibagsaknak ka din. Nagkunamot ken ka. Isumot ti rason, no apay a pinaayaban na ka. Mapanak man kit di agpalod di ta kantina. Uncle, anya tinagtungtungan nyo kin ni Ma'am Sibirina kuna. Ag-textmate kamain. Ah. Mahilig gayam iti buko pahay. Anya. Awagak man inton rabi ay. Damagag ken kuana. May papan iti lesson plan na. Uy, Joel, di nakida-kida yan ah. Ipulong ka kin ni Madam Inton sumagpot. Awan pa'y mat ni Mama. Apay analate ni Ma'am Sibirina. Inaman pa yung ngamin analate niya, ma'am. Ison sa rayta ni Ma'am, oh. Mangag ko di hills na. Good morning, class! Good morning, ma'am. Karkar na, nakaisam ni Ma'am. Nakamake up pa ka. Ma'am, blooming ka talaga ita ah. Thank you, Jenny. Joel? Where is Joel? Present, Ma'am. Apay ni Jewel lang tinawagan na. Are you okay? Yes, Ma'am. Good. Okay, class. Let's start the lesson. Would you like to share what you understood about fertilization? Ma'am. Oh, yes, Joel. Fertilization when the egg and sperm meet. Kasla destiny, Ma'am. Very good, Joel. Talagang adda na sursuro, miti klasik ah. Ma'am Severina, kaya't mo ka di mapantag merienda ije kantin? Saanan? Adda ngamin or-orayak nga awag. Ha? Ada umawag kan ka? Wan, may sagayam. Oh, naadaan kan iti kayam ah. Iso ka di blooming ka ita. Nagmayat pa yan na itakiday mo. Oh, iso day to yan. Hello? Uncle. Oh, nasayin akong dito yung sapatos mo, Uncle. Ay, agyaman anakan. Sumipngutan. Ada ka di atindaram akasaran asika tininong, Uncle. Adda mapan ko pasyaran. Saan kamot ang mahilig arum-rumara? Asino ti pasyaram, Uncle? Apay, saan ka di pa'y anay bagakin ka ni mamaw? Asino ti dakdakamatan yung amam ko? Ni Ma'am mo Severina. Naibaga kanyak ti anya, Uncle. Karlo agin inaram kamain. Ha? Ar-armam ni Ma'am Severina, Uncle? Wine. Isu gaya makilata nagbalo ti panakilangan na kanyak. Ay ayaban na ko nga agriset iti klase may, Uncle. O anya nga itirik na pa nagbalin ka nga apay iti kasarda Ma'am Severina. Kin uncle mo doon na daw, Joel. Siyempre naragsakak. Si kaman mo timadan iti anti a maestra. Joel ah? Ma'am, ay stay, anti gayam. Uray do kaan na kanila kay ko.
Estudyante ka pa'y laeng. Kabayatan asaan ka pa'y ang naggraduar. Wan, ma'am. Anya lakit din. No problem. Tulungan ka nagtimpla iti kape. Ha? Empleyado ka dito eh? Wen, karugrugik lang. Si kadya ibagbagada abaro nga empleyado. Wen, John tinagan ko. Beth matinagan ko. O sige, tulungan na kang agtimpla. Ado nga min dagiti agpatpatimpla iti kape. Wen nga ron. Jun, dahito iti may sa atasa. Para kani Sir Robert, Kaduam ti asukar na, ken creamer. Taiso ti kayat na. Amok ni Sir Robert. Kaaruba mi. Kasta ka di? Kita man lang niya. Agkatrabahuan kayo itan. Sir, at 20 kapem. Idisum dito lamisaan. Wen, sir. Ne. Junjun. Si Kamat Gaya. Wen, sir. Kano ka pa yan ang rugi? Italangal daw, sir. Mano akot saratin niya sukar mo dito'y kapek. Kunanibit nga upat ako tsarita, sir. Nagbit ka nakasursuro Oo. Papanamon? Mapana ko ni J trabaho, sir. Punasampay man dito lamisaan ko. Nagrugit ngamin. Wen, sir. Ken ornosam met ang dagiti papapel. Sige, sir. Ay, aguray ka man. Anda ka din nakita matinapay iti kusina? Mabalin ka di nga iyalaan nak iti kapek? Wen, sir. Kasta ati empleyado. Nagagat. Kat, anya nga iti inararamid mo, di opisina yaw. Nagkita kayo kadimot laang kinipari Rubar. Wen, anang. Sakpay nga ruti nagserbi iti kape na. Mayat nasingpet matla kadikan ka. Wen? Nangato ka no ka ti saad na dita akumpanya. Kat, anya pa nga iti impapaaramid na kan ka. Nagtimpla iti kape, nanang. Kalpasan na. Nagtimpla man na iti kape. Anya? Namin anunak nga imbaw ni Sir Robert anang timpla iti kape na, nanang. Ison sala ang mati trabaho na iti parabaon ken para igop iti kape. Tumakter ka man kita. Inya kamatan. Sumipat ka pa eh. Kit-kita ang agin ina na tao. Tapay nga ginana ka, nakapanugam. Kagap-gapok lang iti trabaho. Naturog lang ang matinaramid mo jay. Naturog mo ta sasawam? Kunam siguro jak amaw, ang nagtugtugaw ka lang iya opisina yaw. Naegat agsweldo akla tamait. Day ta rason ka, rason ti sadot. Ewan gayam. Nakita ko mo ni Junjun. Naawat mo't gaya man iti kumpanya mi. Ay kat nasaya ata, insurum kumamot na. Makasursurun to lata Anusan na pailangan ti para timpla iti kape mi. Ubay ko ito dahil sa ngarapat nga utungkan kamates. Tapay, At naawat gaya man ni Junjun, yung trabaho ni Robert. un nga rod na istorya ni Robert kanya. Ni Robert kat nga medan, tinsurat ni Junjun a character reference na. Kasta yan. Ay nakat san yun ada iti maited ko anatang. Into no agbungan to pay dagiti mulak anatang, umayak tumanen mangtag. Jun, agina na kamat Ha? Tapay. Puro kamat trabaho ditan. Kita man dagiti daddo mga empleyado. Cellphone dalaang. Mabalintag cellphone?
kabayatan nga adda dito'y trabaho? Katuan basta malpas mo ti trabaho. Anya nga oras ti pa nagtimpla tayo ti kape. Madamdam apay. Inton alas 3 iti malam. At damandamagakin ka. Anya day ta? Pasit ka dito'y trabaho, nagtimpla ti kape. Nabasam ka DJ company organization chart? Wen, awan mo tinakitak at trabaho para timpla ti kape. May sabulan akpay lang amin ditoy. Kasta talaga ti trabaho dagiti kaskadata kabarbaro. Kasta ka di? Ada ka dinadlaw mo kadagiti empleyado? Kas kumitan niya. Nagsasadot dan niya. Oras iti trabaho. Hangam dagiti babae, agrit-retouch da. Ada ka di nga agman manicure. Wan nga ron. Kasta ka di at talaga dito'y? Ni met Sir Robert, maturog laang ti aramiden na di ta office na. Kasla rest day na ka na yun. Kasanom ama ibaga asadot dagiti katrabahuam iti nasaya at awagas. Diyan mo? Ano kasano? Sikat ti makamo amang diskobre. Sir Robert, papayaban na ka no? Wen Junjun, tangay si ka tinagagad. Mabalin ka di nga i-print mo dagiti files ko. Uy, nagadwa. Masadota ka tumagdarkat. Wan sir, i-print ko. Hanggang sakbay nga ag-print ka, itimplahan man pa iti kapik. Di mo liplipatan di tinapay pasurod na Ha? Wan sir. Hindi na minsan. Nalipatam a pinalamanan di inted mo at tinapay ko. Kaya't mo tada palaman na sir. Wen, di peanut butter ti kayat ko. Wan na sir, day talaga yan. Ken, kalpasan na maiprint mo dagita. Mabalin na si kapay lang ti mangi-submit iti report ko. Busy ak ngamin ka. Nabanugak. Nay, dagida kamot adagos dyan. Wana lang. Napambanuga ka nagtrabaho. Anya launa yun aya, ti aramidam di trabaho. Takas talauna iti panakabannog mo. Nagadutin parawin kanyang ni Sir Robert na lang. Agahasam man. Tanamin ano abim mabakan imuli aki jagdan. Agan anos ka di anak ko. Nagsadot magayam na ito akaruba tayo na lang. Sumsumrek ang awamar aramidan na. Ay, di mo ibagbaga ti kasta. Tama nga numangag na kat ipaikat na ka. Ay agasam, nagkigsa ka amangan. Agad basol mo no apay. Nagimas tungod kami tinluto mamasida. Agdayet kamot basit at ani nagdakulan day tatyan mo. Nagimas ti mangan. Awan ngamin exercise mo ka. Exercise. Nagmayat ti maturog. Kasano lang atan iti opisina no kas nakakanayon. Adamad ni Junjong. Naglaka nga ibabaon. Ay, abusado ka man ako na. Kasano nga numaamuan di boss mo day tang aramid mo. June! Uy, June! Bisyak pa lang, Bet. Oras hindi pa nagtimplata iti kape. Bet, mabalin ka di si kape lang tagtimpla itay iti kape. Ada ipaparami di bus kanya. Uy, saan ang mabali na siya klaang? Nagadu ti timplaak. Bet, IT specialist ti trabaho dito eh. San ang para timpla iti kape? Sir Robert, ato'y ti kapem. Apay, ayan ni Junjon. Ada ka no aramidan na, sir. Anya ko mati aramidan na. Jay trabaho na, akas IT specialist.
Nan, raman akmanda ito tinimplam akapek. Kurang matipait na. Nayunak pa iti kape, sir? Sus, saan una yan naputot? Anya ti ganas kong agkape no kasta. Sukatakon, sir. Itimplahan kan iti baro. Hindi nga min junjun ti para timplak iti kape. Sana bali. Inton maminsan laangan. Isunto ti pagtimpla iti kape. Uwan, sir. June, ada request ni Sir Robert. Anya deta? Kaya't nakano asikat agtimpla iti kape na. Sana ka nag-apply dito eh. Tapno para timpla lang iti kape. Isumat ti kunana. Kaya't nakano ti timplam iti kape. Bet, damagag man gan ka. Anya ka dito na-apply matrabaho dito eh. Ado kas kuma iti pete cash custodian kan finance messenger. Matlagayam. Ape para timpla ka lang iti kape. Wan nga rod, saan mat para templa iti kape ti naplayak dito ikat. Saan ka man tanagan? Kasaritak ni sir. Asino sir? Kitno nagaduda sir dito eh. Si manager Maaramid mo dayta? Wen, kat no siyak ti kanayon ng ayaban ni opisina na. Naglaw na ti kinalaing ko iti computer sika. Taanyat ibagam kan ko na. Ibagak day tangar aramidan dagiti pada ni Sir Robert ang nakatugaw dalaeng. Kan saan dang agtrabaho, bet. Junjun, jay kape ka din na ita. Hala, sumrag ka tanay. Makakape akon. Robert? Sir? Nakatugaw ka, nakangato na kita sakam ni talamisan. Talaga gaya may naramid mo na para timpla iti kape ni John Saan Isumat lagayam asaan mo akaya tapay ka ni ti CCTV camera diti opisinam. Ta saan ka ngagtrabaho? Ada pa ipungan mo ni tatugaw mo. Nayonam kumapay ay ti ules. Sige, ornosem na kita gamit mo. Tani John, ti mga opisina dito. Anya, taapay sir. Agtrabaho gayam ni John. Idin to ta si kakat saan. Kanayon ti panaginanam diti opisina. Anya laki tinaklase nga empleyado ka, Robert? Dinaklapdan! Laplapdan ka ayamot. Makaungat ka talaga iti daya, Junjun. Dinadaal na kinibos. Tila inis istorya na. Puro pa madakis kanya. Apay apabasulam ni Junjun si ka Robert. Si kamot laeng tinang perdi itinagan mo. Apay, saan ka nabandog ang nagtrabaho? Sana na. Nalakalangot nga min di trabaho kay opisina mi. Saan da ka pinagtimpla iti kape? Sana na lang. Talaga aje pud no trabaho tar aramidak itan nga inaldaw. Apay, saan na ka nga imbaon ni Robert? Mabudang tupay ang mga yabitinagan ko. Apay, nagapa kayo. Winarningan di manager mi nanang. Kasano, natiliwan damat maturog iti oras ti trabaho. Ay, saan mat nga may nanasaya at dayta? Talaga amat nga minasaan. Saan mo atultuladan dayta anak ko? Saan anasaya at dayta agalad ti masuswilduan nga empleyado? Talaga sana na. Kaya't ko timaddan iti napintas a reputasyon. Kasta anak ko. Kasta tinasken a panunutom. Saan mo atultuladan dagiti daduma dita nga empleyado? Akas laris dayda kanayon iti trabaho.
tích đi đâu rồi đấy, anh em mình solo mà, anh em mình Không, mình biết solo mà trên mình chứ. solo bolero rồi. Trời, mày bật kiếm tiền xíu chứ kìa. Đâu rồi. Bây giờ mới làm luôn á, tức là chưa có ấy luôn á, bây giờ mới làm luôn, anh đòi bật kiếm tiền cũng ước á. Giờ review lại. Có cái này nè, đeo vô nè. Đó. Giống mấy đứa tiktoker. Ừ. Thì em mua cái này mốt bị đuổi em đi ra làm review tiktoker cho chung thẳng hàng á anh. Ha. Mới ngồi là nhai hàng đớp đi. Thì quá phải nhai thịt chó với thịt chó là anh em sẽ review thịt chó này nướng ngon lắm, cái lẩu này cũng ngon. Rồi đớp rồi đớp. Đúng. Tối đây kêu là đớp đi em. Không, đưa cái mít vợ nhai nha. Xong nhai xong phải là Anh này hả? nhưng mà đúng không? Có không? Có. Lấy ra thôi chứ sao bỏ. Lấy ra rớt cái miệng. Nghĩ là lấy ra thôi, là để chổng khi nào đói thì chị Nhi kêu vậy. Giờ cả công ty biết hút thuốc là ngại gì nữa. Ủa bữa chứ bữa là gì? Không lẽ ai? Đúng. Ủa ngồi quay hỏi ngồi vậy hả? Ngồi vậy hả? Có nói mà, chuyện nói hả? nè. Ấy chèn vô luôn. Quay thử thằng anh em cũng thấy vậy. Không, cái này để cái cao đô này luôn. Vô khúc cuối luôn coi thử nè. Anh thấy là bật kiếm tiền quay vậy thôi chứ má bật khó phải. Ý là đã có bật đâu, cái này là đang trong quá trình làm này em vô bỏ vô luôn. Thiệt. Lên Facebook á. Không, Facebook nó bị lỏng. Facebook em kiếm rồi cũng thấy tụi nó cũng có rất nhiều bãi, nhưng mà tụi nó hơi rất của bọn Philip. Ý là rất Philip đó, nhưng mà nó không có đăng bài, nó không như mình. Thậm chí nó rất hoạt động. Lúc mình đợt đó mà có bia vậy. Bây giờ tôi có bia cái này nhưng mà tụi nó rất đăng bài ấy. Có một ý là lô bia này, thì có toàn cái công viên cũ á, tụi này nó làm không? Mà bia giảm không mà. Nó mở đăng là được rồi. Đăng lên mà có còn tương tác không? Đăng cái nó từ hên xui mà. tương tác hả? Không đâu phải nói đâu. Đi em đâu cầm hay gì đâu. Mình đi chay mà. Đúng rồi. Đợi nó tự đề xuất thôi. Đúng rồi, nó hơi tốn thời gian nhưng mà sẽ đỡ hơn. Riêng gì cái group thì không được kéo được á, chỉ có đăng trên cái con bay nào đó thôi, mà làm gì còn bay. Còn nhiều hướng đi mà anh. Không đi qua cam. Không có kêu kiếm tiền là chịu á. Má kêu lên có view á, view lên nữa là có view nữa là nó bỏ. Giờ cái view khó lắm nha, không dở đâu. Anh view giờ view còn không ra luôn kìa, view 4 kênh rồi đó. Nói đi chung. Vui gì? Cầm cái này lên trả chuyện. Em cũng 4 ấy, chả có view. Anh hãy cái ti qua cho nó làm á. Anh thấy cái anh lao qua chưa? 20 đứa. 4 cái video của anh thôi đã lên view rồi. Mà nó đéo chịu làm, giờ anh view lại méo lên luôn. Thì ý là bé này không chịu làm, mình có bé khác. Nó chịu luôn á, giờ view đéo lên luôn và anh chửi. Bây giờ chịu không? Bé mới. Và anh chửi đó em. Không muốn làm nữa đâu. Thì không có tiền không muốn làm nữa. Làm gì mà. Thì bây giờ đi cưới ông đại gia Trung Quốc rồi. 90 tuổi rồi. Khủng quá, 6 mấy rồi được rồi bây giờ. Không, bây giờ ông 90 tuổi tới 91 tuổi mất rồi. Càng lớn càng tốt em. Lớn 3 thằng luôn chứ đúng không? Cái đó gọi là gì là sugar daddy. Bao nhiêu? 60 rồi. Ông mới 60 hả? 3.60 hả? Rồi lớn hơn 3 luôn á. Tại vì Sinh năm nhiêu? Để muộn nó đẻ muộn. 96. Cái gì? Sao 96? 17 17 66. 1966. Vậy là lớn hơn ba anh chục. Đâu, 69 hả? 66. Lớn hơn 3 tuổi. Lớn hơn 30. Em 7 mấy nè. 21 sao anh không ra? 21 anh không. Không, cút. Tại sao? Dịu cút luôn. Không. Chút. Không cho anh. Nó có ảnh hưởng gì hay đó gì à? Chắc gì nó chịu. Chắc gì không chịu giờ chơi kèo không? 1 tháng nha anh Khánh, chơi không? Mất cái gì? Mất kênh nha. Đứa nào? Thì giờ anh em không có gì đâu, anh bật kiếm tiền lên là anh mất. Giờ anh kêu anh Khánh 1 tháng tán cái này đó. Đứa nào? Chút hay Diệu thì anh chọn thôi. Anh chưa thấy mặt. Diệu đi. Anh đưa Diệu hả? Anh nghĩ đi luôn. Anh nói giỡn thôi nhưng mà nếu mà được thì giúp cho anh Khánh có người yêu thôi chứ nhiều đâu. Diệu chút. Thân càng thêm thân. Đúng rồi, nói chuyện bình thường lên, thoải mái lên. Tức là gì nè, ví dụ mà tự nhiên bạn bè không, bạn đi làm xa đúng không, anh Khánh chở về rồi lo cho ăn uống cái kiểu đồ. Thôi là Để bạn tự lập.
Bây giờ Bây giờ chỉ cần không nói gì hết là được rồi. Đúng rồi. bây giờ em rủ ra đi ăn lẩu. Đúng. Đừng vào lẩu đi. Thôi. Ra được đó cho ổ lộn thịt chị. 7 món thì bây giờ nè, em chỉ cần làm hỗ trợ anh Khánh ở cái phần gọi là im lặng thôi, cho gặp gỡ thôi là được. Đúng. Cái đó có hỗ trợ rồi nè. Sao có hỗ trợ luôn. Mày về mày nói mày mét hết rồi chịu. Đúng rồi. Tại Phải nói với tại sao lại mét? em chắc có lệnh. Anh Khánh làm gì mà nhắc? Anh dắt gì? Anh dắt đi đâu? Khánh là một người rất ngoan luôn á. Thấy anh mày ngồi làm suốt